Ndabashimira ko munteze amatwi. Bamwe bati Nyiransibura wa Nyayikivu ashobora kuba ari nyirakuru wuriya mukobwa. Abandi bati ni umuhora wa Horumuzi. Abandi bati ubudiho burya uva mwitako nta kuntu n'ubundi ari amataye yaburamo isoko ya Nile. Abandi bati turemeye noneho koko Nyabingi yaturutse Bugande. Hari n'abahise bavuga ngo babonye aho Kevin Kade yakwizina ry'irandirimbo bita Amazi ya Nyanja. Abagande bo bati omukazi ari n'akacabari. Ayo namwe mu magambo y'abakoresha imbuga nkoranyambaga bacitse ururondogoro nyuma yo kubona amashusho y'urukozasoni y'inkumi yitwa Kizito Kirabo y'ingande bivuga ko ifite n'amamuko mu Rwanda. Nyuma yaho Gitafu aririmbiye ngo kubita kuri kakandi umugore arataka maze azane bya bindi. Undi wego ntibyasabye ko bamukubitiraho ahubwo we yikubise kuri kakandi. Mama yangu. Ubundi avubura umuhoro wa Horumuzi. Game over. Abasaza babibonye bati kabutindi itera umugore kwikuruzana yo yatumye inkorasha nikora ibingibi. Abakecuru bati niko bakobwa bakowe bagore bashatse babyeyi babyaye ibi ni ibiki. Nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwihanangirije abantu bakwirakwiza amashusho y'urukozasoni rukavuga ko ari cyajyanwa n'amategeko, hari haciye kabiri mu Rwanda bitahagaragara, ariko abagande bo ngo nibwo bakiza. RIB yatangaje ko mu mategeko y'u Rwanda umuntu wakwirakwije amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5 n'ihazabiri hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 3. Ubwo hari hashize igihe amashusho ya Kizito Kirabo akwirakwiye haje kugaragara amakuru yuko ngo ashobora kuba yasabye imbabazi, ariko arabyigara ati nge nta mbabazi nigeze nsaba n'ikimenyimenye sinkoresha Twitter. Atabazisabye abo birabareba nge sinabazi nge nta mbabazi nasaba. Bamwe mu bagabo batabafite ibihiye barya inkwi, nako abafite ibihiye inkwi zirabarya, nako abafite inkwi barya ibihiye. Nyuma yaho RIB itangarije ngo gucuruza umubiri ntibyemewe kandi hahanwa uwuguze n'uwugurishije. Abawucuruza bahise bavuga ngo nubundi nta ukena afite itungo riramugoboka, ariko ngo itungo ryabo bahita bimukira kurigurishiriza ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ngo ni ubucuruzi bw'imibiri bukorerwa. Kizito Kirabo w'amata yataratse nk'ibihaza byo mwitongo. Numwe mu byamamare mu gihugu cya Uganda, uzwi cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda n'iyi Bugande. Numwe kandi mu nkumi nziza ziteye neza zakira abasitari bo mu Rwanda nabo muri East Africa bagiye mu gihugu cya Uganda, harimo nka Shafi n'abandi bagiye batandukanye. Hari aka video kagiye hanze kagaragaza iyi nkumi ibyinana n'uwitwa Shafi w'umunyarwanda bahuje urugwiro igihe Shafi yaragiye kuririmbira mu gihugu cya Uganda. Si Shafi gusa bahuye, biravuga ko biri musitari wese uvuye mu Rwanda akajya mu Buganda byanze bikunze kukura mukobwa ari icyamamare muri Uganda bakunze guhurirayo. Ari nayo mpamvu abantu benshi bakunze kuvuga ngo kuri iriya taye ye Kevin Kade yakuye ari amagambo yasize mu ndirimbo ye yitwa ngo Amazi ya Nyanja. Kizito Kirabo ufite abamukurikira kuri TikTok bangana n'ibihumbi 336, akagira abamukurikira kuri Instagram bangana n'ibihumbi 236. Numwe mu nkumi nziza muri East Africa ziteye neza zishitura amarangamutima y'ababareba. Abakomisiyoneri bakumazeho amafaranga abakwizeza kugushakira ubutaka cyangwa inzu yo kugura. Inzu zawe zirashaje zabuze abapangayi bazijyamo kubera ko nawe wigeze amenya ko wazubatse. Uri umuhanga mu gukora amapura y'amazu, ariko ubukene bwakubayeho karande watangiye guteka imitwe mu byutize kubera ko wabuze ibiraka. Igisubizo si yego cyangwa oya, ahubwo igisubizo ni Terra Real Estate. Iyi ni kompanyi yakuzanira urubuga rwitwa Terra.rwa. Ni urubuga rworohereza abantu bose kubona serivisi zose z'ubutaka n'imyubakire zirimo kugurisha no kugura amazu n'ubutaka, gukodesha amazu, kugura cyangwa kugurisha ibishushanyo by'amazu. Muri urwo rubuga kandi winjiramo ugasaba inzobere mu by'ubutaka cyangwa imyubakire wifuza unyuze hitwa Request Consultant. Ni urubuga kandi wakwamamarizamo ibyo ukora bigendanye n'ubutaka n'imyubakire, nk'abafite ibirombe bicukurwamo umucanga n'amabuye, abafite amakenkeyori n'ibindi. Muri Terra Real Estate bafite inzobere mu by'imyubakire n'ubutaka nk'abenjeniyeri, abalandi surveyor, abanoteri b'ubutaka ndetse n'aba urban planners. Gusura urubuga Terra.rwa ni ubuntu, ariko kandi wanabasanga aho bakorera ku Kinamba muri etage iri hejuru ya Beka, cyangwa se ugahamagara kuri nimero ziri kuri screen yawe. Nibwo hagiye hanze amashusho yiwe amugaragaza ari kwikinisha. Ababibonye baravuga ko yafataga intoki agashyira ku gitsina cye, ubundi agaza nk'ukubitaho nka kwa kundi Gitafu yavuze ngo kubita kuri kakandi yakubitaho ngo hagasohoka amavangingo, ariko kandi ngo amashusho yayo fataga neza ku buryo imiterere yose yagaragaraga. Abakoresha imbuga nkoranyambaga muri East Africa, mu Rwanda, i Bugande, za Tanzania, za Kenya n'u Burundi bose bahise bacika ururondogoro. Mu Rwanda ho ibyo amashusho y'urukozasoni bisa nk'ibyabaye amateka kubera ko benshi bagiye babihanirwa. Nyuma yo kubona ko hari benshi babifungiwe, bamwe bakabakino muri gereza, abantu benshi batangiye kubigendera kure, n'uyabonye agahita yasiba. Ushobora kuvuga ngo ubwo wabonye amashusho y'urukozasoni ariko akaba ari amagande uyakwirakwize ntabwo bagufunga ari kuri kwibesha. Itegeko rivuga ko rihana umuntu wese ukwirakwiza amashusho y'urukozasoni cyangwa y'imikoreshereze y'ibitsina yifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Uwo nguwo abagomba guhanwa. Ntiwavuga ngo amashusho y'urukozasoni wakwirakwije na amagande
ni amanyarwanda cyangwa ni amanyatanzania apfa kuba ari amashusho y'urukozasoni. Ushobora kugira ibyago amashusho akakugwaho, akagwa nko muri telefone yawe biturutse muri groupe runaka nawe wisanzemo, ariko niba ubonye ayo mashusho ugomba guhita uyasiba kandi ugaceceka ikibazo cyawe ntugire ubibwira. Igihe cyose ufashe ayo mashusho ukayohereza undi muntu cyangwa mugenzi wawe, afite uburenganzira bwo kujya kugutanga ubundi bakagufunga. Igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5 ndetse n'ihazabe hagati ya 1 million na 3 million ku muntu wese wagerageje gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni cyangwa se imikoreshereze y'ibitsina. Icyo ni igihano gishobora gusubiza inyuma ubuzima bwawe, imishinga yawe yose igapfapfana, ibyo wari wapanze byose bigasubira inyuma bitewe n'akantu gato ukoze. Mu Rwanda abantu benshi bamaze gusobanukirwa n'iryo tegeko, niyo mpamvu byasaga n'ibyacogoye bitari bikigaragara mu Rwanda. Ababonye video batarayibona neza mu maso babanje kugira ngo ashobora kuba ari umunyarwanda, kubera kuri ya mukobwa ukwasa arasa neza nk'abanyarwanda. Abakobwa b'abanyarwanda babarwa nka bamwe mu bakobwa beza Afurika ifite. Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu biza mu myanya y'imbere mu kugira abakobwa bateye neza, basa neza muri Afurika ndetse no muri East Africa yose. Kizito Kirabo ni umwe mu bakobwa bateye neza, bafite mu maso heza, bafite imiterere ikurura abagabo, yataye bavuga ngo ni taye iteye nk'igitunguru. Ni umukobwa uteye nk'igitunguru, ufite amabuno manini ariko kandi ufite n'ikimero cyiza. Amashusho yakimara kujya hanze abantu benshi bacitse ururondogoro, ariko kandi abari bacitse ururondogoro abenshi ntago ari bakayabonye. Muri no minsi nibwo ari kugenda sakara ku bantu benshi, ni nabwo ibitangazamakuru byahagurutse. Ibinyamakuru nka igihe.com cyanditse ko ngo muri iki gitondo ari umukobwa witwa Kizito Kirabo yari yasabye imbabazi, gusa nyuma baje kwisubiraho bavuga ko yigaramye ibyo gusaba imbabazi. Hari umuntu warashoye itangazo kuri X cyangwa se Twitter agira ati: ku bantu bose babonye cyangwa bagizweho ingaruka n'isakara ry'amashusho y'urukozasoni yanjye aherutse kujya hanze mu buryo ntatanze uburenganzira, mbikuye ku mutima ndabasaba imbabazi. Ayo magambo akimara kujya hanze abantu benshi bayapostinze, yewe n'ikinyamakuru Igihe cyayipostinze. Ikinyamakuru Igihe cyagize kiti: ku bantu bose babonye cyangwa bagizweho ingaruka n'isakazwa ry'amashusho yanjye bwite aherutse kujya hanze mu buryo ntatanzemo uburenganzira, mbikuye ku mutima ndabasaba imbabazi. Umunyamideli Kizito Kirabo yasabye imbabazi ku bw'amashusho y'urukozasoni yashizwe hanze. Inkuru irambuye niko Igihe cyanditse. Nyuma bongeye kwandika inkuru bavuga ngo uwitwa Kizito Kirabo yigaramye ibyo gusaba imbabazi. Kizito Kirabo ubwe yanditse ati: sinigeze nsaba imbabazi, ntawe nsaba imbabazi, ntawe nireguraho, nta n'uwo ngomba imbabazi. Ikinyamakuru Ruwa Rwanda cyanditse kigira kiti: umunyamideli Kizito Kirabo yahakanye ubutumwa bwakwirakwiye ku rubuga nkoranyambaga rwa X cyangwa se Twitter bwari bwasohotse mu izina rye gusaba imbabazi abakunzi be nyuma y'uko amafoto n'amashusho yifitiye yataye ku rubuga nkoranyambaga. Mu butumwa yanyuze kuri Instagram story, Kirabo yanditse ko adafite konti n'imwe kuri X, ashimangira ko ubutumwa bwakwirakwiye bwose bwari butari mu Rwanda. Ibyo ni ikinyamakuru Ruwa Rwanda cyane. Uyu Kizito Kirabo ni ugitunga ntabwo yigeze asaba imbabazi. Ati: nge nta mbabazi nasabye, rero nta n'ibyo nzasaba, kubera ko nge nta cyamabere. Ariko Kizito Kirabo avuga uyu munyamideli ukunze kugaragara kuri TikTok ari kuzagira indirimbo z'abanyarwanda, kenshi ntabwo akunda gukoresha indirimbo z'abaganga. Muri video ze nyinshi kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram agakoresha indirimbo z'abanyarwanda cyane, barimo Kevin Kaze, Sharpie, Edengo, Kevin na Christmas. Abo tuba bahanze afite gukoresha indirimbo ziwe, ariko kandi akanakoresha indirimbo z'abanyarwanda. Kirabo ni mu kwitwaza afite abafollowers benshi. Niya posting video biragoye kuyibona yarebye n'abantu bake. Video bashaka kuri TikTok na Instagram zirebwa n'abantu miliyoni nyinshi. Iyo ku rukuta rwa TikTok hari video zirenga 20 zarebwe n'abarenga miliyoni. Video ya mbere yarebwe cyane TikTok yarebwe n'abarenga miliyoni. Video zirenga 20 na zake zirebwa n'abantu miliyoni. Bivuga ko ari umwe mu bakurikiwe cyane bakunzwe kandi bakunzwe n'abatari bake. Mu gihugu cya Uganda hari abaturage benshi bakoresha TikTok, ariyo mpamvu abenshi mu ba Uganda babanje kuyibona. Ubundi niba video ishobora kuba yasohotse ari yo umuntu uba muri Uganda ikagera mu Rwanda, bivuze ko abagande bamanje kuyibona yageze mu Rwanda nyuma. Ariko kandi kuko isi yabaye umudugudu, aka kanya ishobora gukora ikintu kimwe uri mu Rwanda kigasakara isi yose, ibihugu byose byo ku isi bikakibona. Atari uko icyo kintu ari cyiza, ahubwo kubera ko isi yabaye umudugudu ntibikiri ngombwa kujya Uganda kugira ngo babone amashusho yawe. Ahubwo aka kanya uri mu Rwanda wiyicariye n'iwanyu mu cyaro, abari muri Amerika bashobora kubona amashusho yawe. Abasirayi Queen muri no minsi cyangwa se abakobwa bicuzaga ku mihanda bakimara kumva itegeko mu Rwanda uko gucuruza umubiri wawe bitemewe,
uburaya butemewe ndetse no gutanga ikiguzi ku mibonano mpuzabitsina bitemewe, abenshi bahise bimukira ku mbuga nkoranyambaga. Hari uburyo abakobwa bakoresha bakifata amashusho, akaba ashobora kwifata amashusho y'urukozasoni akayoherereza umugabo nawe akamwishyura amafaranga runaka. Cyane cyane abadiaspora baba hanze, baba mu bihugu by'Uburayi cyangwa se mu bihugu bya Aziya, iyo bashaka gushimisha imibiri yabo kubera ko baba badafite abagore babo cyangwa abakunzi babo, hari ukuntu ahamagara umukobwa wo muri Afurika akamubwira ngo ambara ubusa wikinishe unyereza amashusho nanjye nguhereza amafaranga. Ibyo ni bimwe mu bitunze abakobwa benshi, bakaba mu mazu meza, mu maparitoma, mu maetage ahenze, babikesha imiterere y'umubiri wabo, ariko mu buryo bukoreshejwe nabi. Ni ukuvuga ngo umukobwa akifata agafata amashusho y'urukozasoni ari kwikinisha cyangwa ari kwikora ibintu agazi ku gitsina cye, harimo yijomba intoki mu gitsina, akohereza umudiaspora nawe wari ufite isari yo kubona ubwambure bw'umukobwa kubera ko adafite amafaranga yo kwigondera umudiaspora waho ngaho, ubundi umuhungu nawe akikinisha, bose bakarangiriza rimwe, ubwo igikorwa kikaba kirabaye. Agahita amuhereza amafaranga menshi ashobora guhindura ubuzima bw'uwo mukobwa cyangwa se akamutunga muri ako kanya. Abakobwa benshi niko kazi bifatiye. Abadashoboye ibyo akaba ashobora kujya ku mbuga nkoranyambaga akambara ubusa cyangwa akagenda akavuga amagambo mabi y'urukozasoni, ubundi bakamuha amafaranga. Ayo mafaranga bamuhaye akaba ashobora kuyifashisha akamutunga cyangwa se akamuhindurira ubuzima. Hari abakobwa benshi babayeho muri ubwo buryo, bikabatunga, bikabishyurira amazu meza, bikabishyura amafaranga y'ishuri y'abana babo, bigatunga ababyeyi babo n'ababakomokaho n'abandi bagiye batandukanye, babikesha izo ngeso. Mu bihugu byinshi bisa n'ibyemewe, gusa mu Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwarabihagurukiye. Buri muntu wese ubashije kugurisha umubiri we mu buryo bw'amashusho cyangwa mu buryo bw'amajwi cyangwa ubundi buryo runaka bushobora kwandagaza ikiremwa muntu, uwo ngo baramuhana, arafungwa, agacibwa ihazabu cyangwa se akajyanwa mu bigo ngororamuco. Ni ukuvuga ngo abo bantu bose bagenda bacyuje imikoreshereze y'ibitsina, abenshi barafungwa